pasngap ya kaneka kubor kabawan na kani Northern Sport Social and Cultural Club. Tingin na kaliang juga klub nila creation site menta batang biang ya ka tournament hapo kaneka madan kejungi kabangin khot keteng no menta ka open to all knockout football tournament arajar atau arajar atsan kabangin sastang ban peli perda nadu benai dia sembar betul nem arajar atau tinggi khot ngiwer ya ki klub ya ki tim snong ki tim simet ki klub simet bapila banuan bandrung bani simeta hakane tournament kabangin lapan creation site kabangin stang no au benai dia sembar ka bayrung nak benta hakane tournament kandon ya ki tim kalau 10,000 tingka ko ke tim but ka total cash prize baru kalong pralak tingka ngin ai ya gitu ki tim ki bapoi final kabumut ke champion kan yo san lak tingka but karena sop kan yo lai lak tingka tikumta paiba ni lastang ban berkre biang ya kene ke tournament ban stang po kene kamadan ke jungi kumbangi jule man of nem menta of nem ro ngin yo bantang biang tengi petip ngi ai ka kubor syafi ki pai wi football jo kene ka dong ban ka thain ke jungi ba pinong i balakre ban yawan ban yetu ban hier biang spo kamadan nu time ban sakhi ya kene ka tournament ka bangin stang no shen te kumjuru ya ki tim ban ki club ki badai na po ka district ke jungi na bar jo ka district na barju ke jelaru ni khot ni priang sobaya barok kitim ki ba kwa penwan simenta bar kitim ki ba nang ne po district ki ba kwa penwan rai ki player na sabaru ni priang soba pila penwan ra pila ban sei ya kasab jo gitu ki player na baru ni pelaj ni ai kajing pelaj lailut na kebenta jo ki kitim kane ke tournament kade ke tournament ka benta pen i kasab ka phong na kebenta ki kun samla jo kane ka dong ka tain jungi bangin but in i ya kasab joka kasab ka phong jong ki player ki bawan na ki we ki jela na ki we ki district te kumta haka kerteng jong sport club ngapan bena bat ngakot ngawer biang sesien pengini tuj ba syakane ka tournament ka bangin sastang no sian hapo kane ka thai no style hi borok koi ikarmen lamba ka jingi simenta ka jingi no ka jing saki ki jupi ka jing wan ki jupi kana ai mesim sisu yangi ka sport club banang penlong ya kum kini ki tournament nakapor siya kapor tetanggine nga ai ke jingkit bok kribia nga ai ke jing kublay nakabenta jupi iwi ngin saya kedup yang anda ngilayo ban pli perda bantang ya kene ka open to all knockout football tournament arajar arfsau arajar arfsan kublay sibun nakabenta jupi iwi